Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiagum ning banal Espiritu, mantabe sanang parati kaya kayungan. At kaya ka, ante mo rin. Maya pagat panapon po kaya kayungan, Maya pagat panapon mo naman po. kaniting kanam ng Domingo ning karaniwan na panahon, damdaman tayo ing Gino. Sisiwala ni ing metong apangako na ning pang maging mapalad, lalo na karing taong may na ampon malulupig, karing taong kalulu, ampong pagnyurakan da, dignidad ding sabla. At papasyag na mo naman Kenny, kikatamong ebanghelyo ng nino ring taong makalunos, ring taong sapakmuking sarili da, at ding taong alang-aliwang panaligan, no nemo ing sarili dang kabyasnan at kelingan. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, kanakantala pamot sisyan, di kaya katamong kainan at pamikasala, at king mipnong kababanluban nyawaran tamo, ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamongan, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulin nito, ipanagapo ko kang nuan a Mariang Kapelanman Birhen, karing sablang anghel, ampong banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring pamikasala tamo, idala na katamo sana ang kaking pie, alang angka. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasa. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaburian mo ing manatili ka karing pusong malinis sampon tapat. Pagkalub mo kaya kami ing grasya mo, banking pamibiyebiyemi,
maging karapat dapat kaming maging pagkasautan mo. Itiadwan mi ka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing panalay Espiritu, manggaman, king alang angka. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Antikeni ing sasabyan ning Ginoo, makasumpayeng taong manalig king tao, at magtiwala king sikanan ning mistulang tao, at makipusong darayo king Ginoo. May ngariyo king dawong king disyerto, nung daratang maning mayap, iti tatalab kayo. King lugal malat at sukat pitok na nganan, karing lugal latigang, karinya mapad magkarinan. Nuan neman ing tawong manalig king Ginoo, at king Ginoo atin pa magtiwala. May ngariyo king dutong at tutubo king lele ning batisan, at mirarasayamot ang gaking danuman. Panyatang ning pali ning aldo, eya matitigatig akabil yan. Ding bulong na sa giwala, kapilan man. King panawan naman ning lawi, eya mga bala. Eya tutok ng king keyang pamamunga na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakipat. Mapalad la, ding manenaya king Ginoo. Mapalad la, ding manenaya king Ginoo. Tutukita mo po. Mapalad la, ding manenaya king Ginoo. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Nuan yaing taong etutuki kapilan man, king kausukan daring mga rokatao. Niye tutuntunan king dalan daring makasalanan, o makikyabe king pulong daring palalo. Bagkus maburi ang babasa, king batas ning Ginoo, at king batas ayan, migugunam yabeng iataldo. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Mengari aking metong adutong, at tutubong malapit
king batis, mamungay aking takdang panahon. Sa giwaring bulong na, ing sablang dapat na magtagumpay. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. Dapote makanyen para karing marok, epin makanyan, mengari lang are, api tange-tange ning hangin. King taong banal, ing ginuyaing mimingat, dapoting taong marok, lubos yang mipahamak. Mapalad la, ding manenay aking Ginoo. 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 Pamamasang iba't, king mumura ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karin Corinto. Ngeni, ungin panaral mi, iyapi ni Kristong sinubling mebye, makananurang yang sabyan, ding mapilan ke kayo, king ding mete, elam mi pasublian, mie. Uling dong ning mete, ela sinubling mie, i Kristo, iya naman sinubling mebye. At nung i Kristo, iya sinubling mebye, alang ke papakanan, ing kasalpantayanan yu, ate kayo pameyango, karing pamikasalayo. Emo yan, lunto mo naman, king detang menga mateno, asinal pantayo kang Kristo, menga pahamak langan. Nung ang gamuketi king yatu, ing panenayan tamo kang Kristo, at kay batketi alano, makalunos tamong dili, karing sablang tao. Dapot king kamatutuanan pin, i Kristo, mi pasublian niyang mebye, at iyo, ing peka pangane, ring sablang mete, ami pasublian, mie. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Tumula kayo at magsaya,
maraguling ablas ang makapanaya ke kayo, karing banwa. Ing ginuman tabeya ke kayo, At ke ka antimorin, pamamasa king maya pabalita agpang kang Lucas. ligaya ke ka o Ginoo. Inyang kakuldas dari Jesus ang ponting labing adwa ibat karing talimuntok. Disnan dalaking patagalugal ting kerakalan, karing alagad na kaya bedala, ring tutong dakalataw amenibatan, king kabilugan na Judea, at ibat karin Jerusalem, at karing balen bebe ning dayat malat, asakop na ning Tiro at ning Sidon. Linawen na lang Jesus ding alagad na at ngana, nuwan kayo kayong maluka, ing kayaryanan ning Diyos ke kayuya. Nuwan kayo kayong daralan danok, mipakabsyan kayo. Nuwan kayo kayong tatangis ngeni, uling pasikayli kayo. Nuwan kayo nung pauli ning anak ning tao, pikakasaman da kayo, panabira kayo at pamalmuran, at pati na ing nagyuyo kasusuklaman de. Tumula kayo at terak kayo king tulayo, nung mapalyari na ito. Uling ing maragula ablas makasadya para ke kayo karin king banwa. Makanyan mo naman ing depatanda ring pipunpunan da karing profeta. Dapat makalunos na kayo kayong mabandingen uling nilabas na kanita ing makakayan yung pamibiyebye. Makalunos na kayo kayong sawa-sawa ngeni uling dumalan kayong danok. Makalunos na kayo kayong pasikaylingeni uling tumangis kayo at ngagulgul. Makalunos na kayo uling pamurian-murian na kayong ngeni ring tao. Makanyan dala naman pemuri ding pipunpunan da detang profetang eto to. Ing maya pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kaporian ke ka o Kristo. Malisangan agad panapon po kaya kayo nga. Kamusta na kayo po? Ala na ko pong sobrang tsokolate, anyang Valentine's Day. Atin pong memye kaya kayo? Atin naman pala. Nino po kaya kayo ngeni ding ating problema king pamilya? Nino kaya kayo ding ating problemang pinansyal? Nino kaya kayo ding ating pagdalanan king king kasalukuyan? Nino kaya kayo ing daralan lungkot ang popang kabigwan? Atin po ba kaya kayo ing milyonaryo anyang may bayitla? Tambing lang makwalta anyang may bayitla? Atin po? Hello? Ala po? Ala po ne. Ita mo nga, may gumpisa tamo king kakalunwan. At nung delanan mo ing kalulu, masakit ing maging kalulu. Masakit ing maging kalulu. It is so hard to be poor. It is not so easy. It is not so sweet. It is not so happy and joyful. Being so poor is not so easy. Lalo na, potang miras kaking puntong oras na namuning pamamangan, ala ka pang balong iyapag, karingke kang taong pakamalan. Lalo na potang miras kayo ketang puntong
may sakit ya ing anak mo, may ospital ing asawa mo, maka-confine niya ing pengari mo. Mo nabalo nung nuka rin mo kwa na ning pamayad mo king ospital, uling ding dating piyandaman mo sa sanikutan danaka, uling danaka boring param. It is not so easy to be poor. Masakit ing maging kalulu. King katkanam ng Domingo ning karaniwan a panahon ngeni mirastana king metong karing peka masakit diling intinjan katurwana na ning apong Ginoo. Mirastana king metong karing peka masakit diling talusan karing sasabyan at papasyag na ning Ginoo. Uling nano ing sasabyan ning ebanghelyo ngeni mapalad na ring kalulu uling parake kayo yung kayarianan ning Diyos. Mapalad kayo kayong darano puling mipakabsyat kayo. Mapalad kayo kayong tatangis uling tumula kayo. Mapalad kayo kayong paglupigan da. Kayong dadakurakan da dignidad. Kayong pamakarine da. Uling parake kayo ya. Ing kayarianan ng Diyos. At makalunos kayo nga na, kayong makwalta. Uling mibagsak kayo king kalalaman na ning pangatalabuyo. Makalunos kayo kayong mayupaya. Uling ko pakiramdaman ding tao. Makalunos kayo kayong mabsi. Uling dumanog kayo. Makalunos kayo kayong nagsayangeni. Uling tumangis kayong alang kapupusan. Bala mo yata, baligtad ing amanwana ning Ginoo king ebanghelyo. Makanano yang meging mapalad ding taong mawamate na king danog. Makanano yang meging mapalad ding kalunong nabalo nung nuka rin nakwanan ing kayang pagkasotan. Makanano yang maging mapalad ding tatangis king magagabak ya kapilubluban king kaplas ning kayang pagdalanan. At makanano yang meging mapalad ding insultwanda, ing pegnatsyanda, ing dekurakda, dignidad. Makanano lang meging mapalad deti at makanano lang meging makalunos deting manyaman na batal. Makanano lang meging makalunos deting makatuknang king palasyo ampong mansyon. Makanano lang meging makalunos detang ni minsan da penamdamaning melong kutla at makanano dang makalunos deting taong at suking upaya samantalang ilangan ing kikimot at ilangan ing tatalan king persan. Ding theologian atin na pong ausan retribution theology. Ini metong yang panlalawe, metong yang perspective, anong nuka rin sa sabyan da, anya kanong minunang panahon, deting Hudyo, deting Israelita, paniwalan da, istong makwalta ka, istong mayupaya ka, istong masalese ing kabilyan mo, istong dakal blessing sing daratang keka, buri ng sabyan, ingapong Ginoo, may pamatulan niya keka. Buri ng sabyan, ika mapamintu kang Hudyo. Buri ng sabyan, ika banal kang Hudyo. Buri ng sabyan, ingapong Ginoo, masayaya, uling, meging kang mayapayanak na. Pero isto kanong ing metong Hudyo, mi kasakit ya, mi kasalaya, kaluluya, magkasakit yaking biye, buri ng sabyan, masya siya buntok. Buri ng sabyan, mamintu, karing kayutusan ng Moises. Buri ng sabyan, pamintuan ing Diyos. Buri ng sabyan, pikakasama ning Diyos. Makanya ning panlalawe, daretang minunang Hudyo. Makanyan itang ausan ng retribution theology. Potang mayap ka, you will be rewarded. Pero potang making mapaminto, you will be punished. And that explains why we have anointing of the sick. O ba't itamo ating pamaglanya? Because we do believe that our sickness, our illness, iya ing bunga na ning katamong mismong pamikasala. Iya ing bunga na ning panganabuta mo, king karalumduma na ning pamikasala, nung kaya pinsasakit tamo. Ating anointing of the sick, metong yakaring paralan, bang kanita'y pagluwalo na katamo, iba't king kaya katamong pamikasala at uluwana, ing sablata mong kapanamdaman. At antin dyan tamo naman nung bakit ding Ginoo, king kayang karingyali ng ebanghelyo ngeni,
Diramdaman tamo na reting taong makasalanan pagdamo sa kandala, king karelang pamikasala, dadakurakan da ing dignidad da uling pikakarine dala, uling elang mayap, hudyo, elang mayap patalatukina ning Diyos. Kanita tamo akit nung makananuya ing maragula pamiyaliwana, ning panlalawe na retang minunang hudyo, king panlalawe tamo ngeni. And that is what we call retribution theology. At king ebanghelyo tamo ngeni, anya kanung metong mika metong pamakitagon, dating ausandang maluka king ebanghelyo ng Lucas, dating kalulu, dating magkasakit king biyemi, tipon-tipon la. At kabang misasabi na sinabi na dating kalulu, etala ayasahan, dating kay katamong pamuntok, uling eta nakatamo man pakiramdaman. Etala ayasahan din kaya katamong kakaluguran, uling insultuan da katamo. Etala apanaligan ding taong malapit kaya katamo, uling pikakarine da katamo. Kalulu, alang impluensya, alang boses. Nung etala apanaligan ding taong asahan tamo, nino namo ing pwedeng pulayan. Nino namo ing pwedeng panaligan. At nga naning mumunang pamamasa aking libro ng Propeta Jeremias, mapalad la retang taong alang aliwang panaligan, nunemo ing Diyos. Mapalad la retang taong alang aliwang asahan, nunemo ing Diyos. And I think that is the very message of today's gospel and of today's celebration. King Diyos isantong ing kapanaligan, uling keya siguradong alang kabigwan. King Diyos isantong ing kapanaligan, uling keya siguradong alang kabigwan. And let that be our mantra every time we experience struggles, difficulties, persecutions, disappointments, insults. King Diyos isantong ing kapanaligan, uling keya siguradong alang kabigwan. At oyan ing mismong panghawakan da, reting kalulu, reting magkasakit, reting amanwanang mapalad ning Ginoo, uling libutad na ning kainanda, alalang aliwang sintungan, alalang aliwang penaligan, alalang aliwang esahan, nunemo ing Diyos. Bangkanita po mas antin dyan yenong naluya ing burikong sabyan, ating metong akwento ing abasa ko tungkol king metong apeka magaling a doktor king Europa. Eko balo nung ding mapilan kaya kayo basa yun o dimdam yun ing kwentong ay ni. Ating metong magaling a doktor king Europa ing dadaywan da, ring tutong dakal tao. Ring tutong dakal masakit, manibatan ka ring miyaliwang sulok ning yato. Uling ing doktor ay niya ing peka magaling. Istong linapit ka kaya siguradong kumayap ka. At alang sakiting na ayuyulo, nung kayapin pupuntalan de ring dakal. Minsan, ining doktor, balo na king ing asawa na mika sakitya. At anyang lawet i-examine ing asawa na in doktor ay ni eya mi takutan. Ni eya me ligalig. Ni eya me balisa niyang balo ng masakit ya ing asawa na. Bakit? Uling balo na king sarili na ya ing peka magaling a doktor. Balo na king alapang sakiting na apakayap. Nung dingda kalataong linapit kayo, ayulo na laing asawa na pa, ayulo. At kabang o-operan ining asawa na king operating room, anyang malapit ng mayari ing operasyon, biglayang mig-flatline, cardiac arrest, at kay bat meteo ing asawa na. At kanita na misalpag ing mismong biyena, at ing mismong karanasan na anting doktor. After years of being devastated, and after years of weeping, minsan kit nande ining doktor, nga nang makanyan,
Ano ang nalaman mo na anong ahbalo mo, king meging karanasan mo, king asawa mo? Nga nang mekibat ning doktor, libutan na ning sakit, ampon kamatayan. Alang kwenta ingke kang kabyasnan ampo panggelingan nung King Diyos, alakang kapanaligan. King arapan aning sakit, ampon kamatayan. Alang kwenta ingke kang kabyasnan at gelingan nung King Diyos, alakang kapanaligan. Ewarin ang kayi makanyan tamo. Bisa kang mikwalta, anyapin mag-abroad ka at magsikap ka. Bisa kang miras o miyangat kabilyan, bang kanita tangalan da karing tao. Bisa kang magtagumpeking biyemo, bang kanita retang tao meninsulto kaya kabalikdan mula, karing pengawara. Bisa kang mikatitulo, bisa kang mipasar board exam, bang kanita itampaling mo karing taong meninsulto kaya kang emayari, baing megkamalila. Bisa kang maging matagumpeking biyemo, bang kanita ipakit mo karing tao ing agyo mo, ing megkamalila king panlalawe at pangakilala da keka. At nang kayo pag maragulta mo, potang migtagumpeta na, potang malauta na disnan, ing palagi tamong sasabyan, migsikap ko kasi Inibunga na ning sablang kanakong kapibabatan ng pong kabyasnan. Itibunga na ning sablakong pamagsumikap, ning sablakong talento, ning sablakong kayapan at pamaminto. Pero emo sasabyan na itibunga na ngan ning kekang mismong sariling gelingan. Uling tandanan tamo, agyang makanano karakal ing kapibabatan pamagtyaga at pamagsumikap mo nung enaburyanan ning ginuing magtagumpeka alang kwenta ing sablang gagawan mo. Nung enaburyanan ning ginu ing miyangat ing kabilyan mo alang kwenta ing sablang pamagpagal mo. Nung kayapin ing ginu kaya tam isantong ing sablang kapanaligan. Bang kanita ing sablang kapibabatan, sipagan at pamagsumikat, masayang, uling kaya, siguradong alang kabigwan. Because only God, and let us always hope in the Lord. Because when He will it, siguradong may pagkalupya keka. King Diyos isantong ing kapanaligan, uling kaya, siguradong alang kabigwan. Amen. Talakat tamo ti pasya king kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tuto. Ameng awaking banwa at yat. At kang Jesu-Kristo, anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu. Mibayit kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakon kong krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, paypaytas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabe, ampong menga mate, sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king banala kapulungang Katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alananga. Amen. Mapalad tamo nung makapakisan metong tamo karing pakamala ng diling Jesus. Makisan metong takarela king kaya katamong pamibiyebye at kabang nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Manalangin tamo para karinganggang kalulo, karingalang kwalta, dingalang kapanintunan, ding mi pagkaitan king karelang kalayan,
Adwan taking lipunan, ing tanggapanala, antimonong makanalang matulang tanggap, king kayarian, niya nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman me, ing kekang balayan. Manalangin tamo, para karing hanggang daranop, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan, mawad ta para karerang lugal, king dulang daring tao, antimonong makanano lang luklok, king dulang ning Ginoo, niya nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman me, ing kekang balayan. Manalangin tamo, para karing tatangis, dingdig pa ning sakit, kayalan palad, ning pamanalipusta, adwan tamo, ing ding kapararang tao, dinandong sangkan tumula, antimo ing pengako ng Yesus karela, inya nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman me, ing kekang balayan. Manalangin tamo, para karing pikakasaman, ding taong mababaan tas apami biyebye, ding ating kapansanan, ding taong alangalaga, adwan tamo, ing tanggapano ning balang metong, antimonong makananong gelangan Kristo, inya nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman me, ing kekang balayan. O Diyos, king kalukan ding puso mi, manalangin kami keka. Tanggapan mo kami king kekang Canaan at king kekaming kapanayan. At umemo sanang pakibatan ing sablaming panalangin at kayadwanan. Ngeni at manggaman, king alang angka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning dawon tao matanggapla, arapaning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ng Ginoo, iting daon karinggamat mo, kay kapurya pong ikalagaya ng lagyo na, kay kasaplalata mo, at ng mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, retisan ang ayin mi, linisa na kami at ibayo sikanan. At king pamanupad mi, king kaburian mo, papangayin tuliran da kami, king ablas mong alang angka. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kaya kaan timono, itasyoring pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat arpon matulid, sukat ampon makakabus. Ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon dukarin man. O ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. King pamaylasam pon pangasubli ng mebye, ti mawa na kami ibat king pamanalipan ning kasalanan ampon kamatayan. At pigkaluba na kaming dangalan maging lahing pinili, suging pari, banala kapulungan, balen ay iniwi. Numan ka rin ibulalag mila ring makapagmulalang dapat mo, uling ibat king karalumduman inaos mo kami papunta, king makapagmulalang salam. Ulin nita, kambeding sa blangkoro ring anghel ning banwa. Daralit kami king ligayang, alang tuknang at ngamingan ngening masayang pupuri. Ikapin ing banalo ipa ating meto lelangan matampa na kang pupuryan. Uling king kapamila taning anak mo Yesu Kristo ang kinumi, at king upaya ning banalay Espiritu pagkalaman mong biyeing sabla at layon pabanalan mo. Alakang toknang mititipon king banala kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbog na, ing dalise daw miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Uli nita o ipaniga pumi, king palukup ampong pabanal mula king espiritu mo, reting ay na daralami ampon darawon ni Keka, ban magawalang katawan ampon daya ning anak mong Yesu Kristong kinumi. Amen, abilin Keka mi king pagmasusyan nila, reting misteryo. At atandanan mi po kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka ampon pinuri. Piraso ne ing tinape, dinuwang neiti karingkayang disiplo sa ngana. Tanggapan yeti iko nganat kanan nye, itiya ing katawan ko ami daw, para kekay. Makanyan mo naman kay bat naning apunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka ampon pinuri.
Dinwang ne ing kalis karing kayang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti kayong ngan at minumko kaniti. Uling iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Amibubu para ke kayot para karing sablang tao. Keta mi patawaran na ding kasalanan. Taptan yeti ang ting kabigaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamaylasampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ing pamaytas na banwa, layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon miyake kabilang kapasalamatan, iting mabye ang banal sakripisyo. Balikdan meng mitnong pakalulu ing ayit ning banal kapulungan mo, at kilalanan me ing nidawon king Biena. Pauli na ning sakripisyo ning kamatayan na berian mo kaming sinutkeka. Pagkalam mo sana king ikaming mipasiknangan, king katawan ng pondaya ning anak mo. Ing mikatmuan kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga langanggang daon keka. At papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna kang beningwa na Maria, kapilan man Virhena induning Diyos. Kambe ng San Jose ing kayang esposo. Kambe ringwan mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal. Pauli na ning pamamilat tanda manalig kaming mirinan kasopa na lang patan at king arapan mo. O ipa, iti sanang ayin ning pangasot mi keka. Pasulungan na ing kapayapan ng pon kaligtasan ding sablaking mabilog ayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng pon lugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeke ti king yato. Kambening talasuyo mo Francisco ing Papa mi, Florentino ing Arsobispo mi, Pasiano ing Arsobispo Emerito mi, ding sablang obispo pariang pon diakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin niting familyang pinulong mong talakad arapan mo. Pakalulwan mula mga tipunan, ding sabla mong anak nula paman makasawd. Ding kapatad ming meyangu na biye, at ding sabla ke kame matula ampon memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alang angga. King kapamilata ng Kristong ginumi at king uli na pagkalup mo king yato ing sablang bage maya. King kapamilata ng Kristo kambena at keya. Ipang mayupayang tutukagom ning panana Espiritu. Pupurian dakat parangana, magaman king alangangga. Anting metong nga pamilya maus tamong ngeni, king ipatamong at suban mo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopa ning pakalulumo mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling Kuling kaya keka, kayong kayarian, nating kayo payan, ampoing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Layon may pamayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman, kingalang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabesa ng parati, kaya kayungan. At kaya ka, antemorin. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayungan. Amiran ako, ing kasalanan iyato, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, Niyo ing kordero ning Diyos, sing milalakoking kasalanan ning yato, ing kay katamong panaligan, mapalad tamo itamong sablang mayayaos makisan metong, king kayang banal adulang. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas miyay nga mano mo, pumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, isadsan nakatangan sana, hanggang king bielang angka. Amen.
Para po king katlo ng Domingo ning bulan, atin tamo pong second collection. At iting second collection ay ni makaparikilya para king World Day of the Sick. Reta pong ega-naganang ibyeyo tipunan tala at ibyetala king Episcopal Commission 100%. At oreni po ring pondong gagamitan da ning kakatamang pisamban. Anting pamagsustento karing niyaliwang programang pangkalusugan, lalo na karing masakit. Dakala salamat po karing kaya kayong sasaw at bibye kareting kaya katamong programang mebanggit. Kadwa, nung buriyo pong akit ng kaya katamong financial statement, nung magkano ing nuluba pera at nulwala pera king kaya katamong parokya, pwede ye pong lawen itang kaya katamong bulletin board. At suya po ka rin ing monthly financial statement tamo, akit yu po ka rin nung magkano ya ing pondo ng kaya katamong parokya. At antimurin, popostala po king Facebook page na ning kaya katamong parokya, Santiago Apostol Parish, Betis Heritage Church. At sula po ka rin ding ega-naganang expenses po pang income na ning kaya katamong pondong parokya. Dakala salamat po karing alang sawang bibye saw pat suporta, lalong-lalo na retang mag-send king Gcash. Eko po migagana ka, makareport lamo rin din, atakit yula naman king kaya katamong financial report. Dakala salamat po kaya kayo man. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalog mo sana king ikaming mesese kaniting maligayang pamangan, pagdulapan miyang parati, iting tinape atune makapagkalambye ke kami. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. king ginu isantong ing kapanaligan, uling keya, siguradong alang kabigwan. Kaya kayong pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting misa, dakala-dakala salamat po. Kaya kayo man. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka, At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos. Sige pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa meyarine, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Asam